Murag lisod-lisod ron ang tema sa atong pagbasa o sa atong ebanghelyo. Naminaw ba mo? Nya nakagusto mo ato? Nakaingon mong sa titubag nato inig-ingon nga ang ebanghelyo sa Ginoo kusga Daygon ikaw o Kristo. nya nakadaig mo sa Ginoo nga mao na iyang gisulti. Tinuod yun mong nidaig. Sa unang pagbasa, gihimong sampol sa Ginoo ang asawa ni Propeta Ezekiel. Gipatay ang iyang asawa sa usa lang ka pagpamilok, mura ba giatake ba? Gipatay. Nya giingnan pagid siya ayaw pagsubo. Ana. Nya. Saman. Okay ra ninyo, iguli ro ninyo, patay ng inyong anak. Oy, okay ba? Ngano nagliningi, ay mo daygon ikaw o Kristo. Okay ninyo? Kamong mga asawa, iguli ninyo, patay na inyong bana, okay ra ninyo? Lagsik para ba kayo ganiha pagikan nimo? Wala, doko-doko na. Kamong mga bana, gusto okay ra ninyo nga inigsunod ninyong lingi, patay na inyong asawa. Nya ingnon pagin mo sa Ginoo, ayaw pagbangutan, ayaw pagpurong, nga murakag gasubo. Ana ba? Unsa man, sayon ba sundon ang sugo sa Ginoo? Lisod sayon. Ang batan-on sad sa atong ebanghelyo, porting datua nga pagkabatan-on, kung gihantingali kay ni siya, ang nahitabo kay gusto gid siyang makaadtog langit, gawas nga kugihan, buutan pagid ni nga pagkabatan-on. Kay batan-on pagod siya, pero gusto gid siyang moadtog langit. Nya dato na gud siya, batan-on pa. Na mga batan-on nato karon gadanghag lang naw. Edad nag 20 kapin, walang yapoy mga buot. Digi ka mong mulimpyog CR. Bitaw. Bisa kung sa imong ihatag nga butang o dili mabuak, mawagtang. Mga irresponsable kay ba? Pero kaning batan-ona, very ideal nga pagkabatan-on. Buutan pa, gusto kay mo atog langit, unya, nadato pagyud tungod sa iyag yung pagka, nabang paningkamot ba? Motong pag-ingon niya ni Jesus nga unsa may akong buhaton aron gyud makangko nako ang langit, gisulti ni Jesus ang part sa 10 commandments, ang basic ba? Sa kanang 10 commandments, basic ba na nga kabuutan? Kamo nakatuman mo sa 10 commandments. Nakasag-o pa mo sa 10 commandments from number 1 ngadto sa number 10. Lingo magani mo, lupig mo aning batan-on. Kaning gawali, nakasag-o. Wasad. Lopig tas batanon. Unya, pag-ingon ni Jesus nga, kani, mao ni, higugma ang Dios, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pamakak, higugma imong ginikanan, higugma imong isigkataw sa mas imong kaugalingon. Pag humagsulti ni Jesus, ani, ingon din batanon, Lord, with all sincerity, ako ginang gibuhat ang tanan, sukad pa pagkamat mo nakugbuot, hangtod karon. Unsa pa mangyoy kuwang. Moton ingo si Jesus buutan na giday nimo dong no. Congratulations. Usa na lay kuwang. Nga unsa man Lord? Uli sa inyo unya ibaligya tong tanan nimong mga kabtangan, balay, yuta, ana kanang tanan gid nimong kabtangan, apil na ng imong mga alahas, imong laptop, imong cellphone, ibaligya ng tanan. Unya ang halin ana ipanghatag sa inyong silingan nga mga kabus kaayo kadtong mga nagsigilag standby, kadtong mga manuyupay, kadtong mga kawatan, kadtong naa sa squatter pangtukuri tog balay, kanang mga way balay paliti nagyuta tukurig balay. Unya ini kahuman na gid nimo himo ana tanan, maangkon dayon nimo ang langit. Nya balik dire, nya kuyog ta. Sa may gihimos batanon. Pareha ninyo. Lingo. Lakaw nga masulubon. Siguro galingo-lingo to.
di gina tinuod nga Ginoo di gina tinuod kay Ginoo pa na siya nahibaw gi sa giunsa nako pag tinarong ngano manong pabiyaon man kuani. Sakit kay paminawon nga muingon ang Ginoo bitaw karong adlaw akong kuhaon gikan kanimo ang imong gihigugma pag-ayo. Giingnan niya si propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Akong kuhaon ang imong gihigugma pag-ayo. Sa dihang na-paralyze ang akong papa, mas gihigugma man ako ang akong papa kaysa akong mama. Kay nga akong mama, sukad na matngon kog buot, latos man yun, hangtod edad kog mga 11-12. Latos yun, latos, iging latos. Niya ako gipirming malatosan kay ako masay mutubag-tubag. Kaning akong mangho din kaning niyang kuyog-kuyog na ako. Pinangga man kay nastanan. Malatosan sa nuna, pero murag hinay rang hapos nga to niya, arigid na ako ang kusog. Mga balik ko ng sangas bayabas, aris akong lawas. Mo nang murag distansya akong jutay sa akong mama, akong papa yun. Motob, ang akong dedikasyon sa akong pag-eskwela, sa akong pagtrabaho, tuag yung papa. Oy, maparalyze bitas papa, gahigda dito sa ospital, di nakatingog, nakaanak ko sa Ginoo. Lord, nganong kani may na-paralyze, kadtuon ta. Kay kusog ito mo yaw-yaw, haron mo ungot ang ba ato din ato kayaw-yaw. Kanihinong gahilom-hilom lang, iapil paglatos ni mama, purting buutana, purting mo trabaho, wa gyud binuang. Mao man oy na paralyze. Mo tong pertin akong hilak ato. Pero nakatubag sa to tingali sa akong pangutana unsay buhaton nga makasunod gyud ko sa Ginoo. Mo say akong pangambisyon sa una. Inikuyog na ko sa akong uyab, mingon ko Lord, nagkuyog ko sa akong uyab. Unsa kay akong buhaton no para malangit ming duha? Ang Ginoo paglikay mo sa langit-langit. Kay dinis kalibutan na bay langit-langit kana dadalhin kita sa aking paraiso. Ay kamo wa mo kasuhay ana. Mga naong ninyo. Niya magani din hitiguang na kayo, ingo mangani nga, di na nauso pa di ray. Otro sa ding ditukang. Paglikay sa mga langit-langit. Mo na nga, pwede na kong likay. Kanapo ko tingali ato kauyab. Sikog likay sa langit-langit. Karon pwede na kong mahay. Di ba, ako nagmahay. Kana bang unsay makalipay nimo kuhaa? Either kuhaon nimo voluntarily or just allow God to take away everything you love here on earth. Meaning, i-dispose na to atong kaugalingon ba nga, Lord, sige, kuha. Inana ba? Kami gani usahay mga pari, basig ako ra tingali, usahay, muhilak man kung ibalhin og assignment. Labi medyo arang-arang gidining kuliktang. Lisod kuhaon oy. Mao na siya. Kamo gani lisod man gani mugdawat gani nga inyong buhok mo puti. Inyo maging ipatina. Kagamay ra ana. Nga lisod man gyud mugdawat nga mukunot na inyong naw, inyo magyong inat-inaton, butang-butangan gid ng foundation para sinaw kunong naw. Hilas biya ninyo. Ipakuha na Ngano man, aron dili ta malimot sa Ginoo. Kay kining mga butanga, makapalimot ni natos Ginoo. Malimot ang Ginoo mo'y naghatag nato og kinabuhi. Mo nang diha sa atong tubag sa Salmo. Unsa man tubag nato Salmo? Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahibugso kanimo. Mao man gunay nakaapan kun musugod na taghigugma sa mga butang ining kalibutan, mamaayo man or dili maayo nga mga butang, nya ato na nang higugmaon, malimot na tas Ginoo nga maoy nagpahimugso, nagalima hangtod karon 24/7. Dili siya muduka, dili siya matug, bisag natug ta nagtukaw siya para nato. Pero atong gikalimtan oftentimes sige tagkalimot niya. Di ta kapasalamat nga buhi pa ng imong bana, nakapasalamat ka karong buntaga.
nga buhi pa imong bana. Nakapasalamat wa. Umay pagkuhaon na lang na. Nakapasalamat ka nga ang imong asawa buhi pa. Lord, salamat nga gitagaan pa ko nimong asawa. O nagsige na kaghandom, nus ang sawahan. Lisan kuno ay nako. Nakapasalamat pa ka nga buhi pa ng imong anak nga porting tapulana. Oh. Nakapasalamat ka nga naa kay yuta nga gipuy-an. O nagsige lang kang pangigi anang utlanan. Sige, tubag. Ako nakapasalamat ko nga pari pa ko. Secret. Unsa may timailhan nga nagpasalamat as Ginoo? Ang taong mapasalamaton dili gyud mangangkon nga iya na. Kung mo pasalamat gani ka, imong gidawat nga gasa ang imong nadawat. Kana bang ma-attach na kay ta sa butang? Nga makig-away na lang gitag tao tungod anang butang? Makig-away na lang gitag tao tungod anang imong prinsipyos kinabuhi nga ikaw gyud masunod? Di gyud nimo ipausab ang imong naandan kay ikaw gyud masunod? Mao nay dili gustos Ginoo mo ang batan-on giusab ang iyang pamaagi. Si Ezekiel giusab sa Ginoo ang iyang kahimtang. Ang mga Israelita giusab sa Ginoo, gipabihag sila aron sila makaamgo nga wa gyud kay imo dinhi. Allow God to take away. Dili ta makig-away tao tungod lang anang naanda nimo. Bisag unsa pa na nga kalihukan. Hasta na lang hinuon ang kabubuton sa Ginoo, masalikway na nato kay mao ni atong naandan. Apra nang naanad ka sigig pa-perfume. Makahunong kag butang og perfume. Ang kanaanad na magukuan ni Father, hunong ako no, suhay ko no hunong. Kanang sige jud kag tan-aw na imong cellphone. Makaanad ka nga usa ka adlaw di lang jud ka butan og cellphone. Oh, wa man bag. Sige, manindog na ta.